Yo, what up? YouTube, it's your favorite Kasipo Joshua, the director. If you're not aware of me, my brother and my sister, hi. I'm aware of you. Great. Back with another bang. Reacting to Josie Bioscope. Hey, man. It's going down on the channel and episodes in my brother and my sister. If you're not aware of me, I'm aware of you. We need to react to this with immediate effect. We need to run that ox. Let's get straight to it. Ba mami le kae? Sikona kunjani mntanami? Le nna ke teng motho moholo. So motho moholo, ne ke kopa o jwetse di-viewers wena today wa ngoletse Josie Bioscope. Hey ngikwate kabi mntanami. Umntanami ngithola ukuthi kathandana nobaba wasendlini engishade naye iminyaka. Ebemfundisa isikolo, emenze konke, emkhulisa, emsupporta yonke into. Ukuthola ukuthi kanti sengiyasola ukuthi bayathandana. Ekuthandaneni kwabo nabo makhelwane kudala bengitshela ngalento. Kodwa ngingaba understand. Kodwa manje sengithola ukuthi bayathandana manje. Yilento lengikhathaza mntanami ngikwate kamoya wami uphuke kabi. Angeke ngithi ngikhulisa ingane iphinde izongithathela futhi indoda endlini. Oh kushuthi wena umuntu omdala mawubabuza ukuthi nje mawubuza ubaba uke wambuza ngithi ba. Dala ngiyibuza leyo njalo engangiphenduli. Dala ngibuza ithi akho lutho. Dala ngimbuza ubaba wasendlini ephika. Umntana yena bombuza. Ingane vele ayifuna nokukhuluma nami noma ngithi ngiyayifonela ibambi nama calls wami. Ithi angihlukane naye sesikoleni yona iyafunda. So mama wena kahle mawusendlini nokubona ama changes ukuthi hawu uyabona la ngiyayibona nje ngoba kwansi kwangena lengane isesikolweni kuyaphunywa kuyodliwa. Kuyophinya kuyodliwa. I'm not gonna act normal, bro. This is not normal, my brother. Aye, Baba. We need to talk about this, my brother. We need to talk about this, my brother. We need to talk about this. Or what? Tell me now what I'm do. Tell me now what I'm say. Tell me now what I'm do. There's no father that is gonna sleep with it. With his daughter, bro. There is no father that is gonna sleep with his daughter, bro. I totally disagree. Oh, our fan. There is, my brother. Hey, timer, you are mentally disturbed, my brother. You can't be sleeping with your daughter, my brother. There is actually rape. Okay, I understand it's a stepdad or a stepfather, but still, you're older than that child. You're way older than that child, bro. You are not allowed to do that, bro. Firstly, you are in love with the mother, not the child. You were introduced to the child, Kantwana. You wanna shy her? You wanna shy off with her? What the fuck, my brother? Leave the child alone, my brother. There is rape, my brother. Leave that. Hey kwala ekhaya. Wena umuntu omdala bese udla ini? Ngizodla ipapa lona lelo phela yile ngifanele mina ngithi lifanele yena nengane yami. Inhliziyo yami ibhlungu kabi ngane yami awazi ngimonakele kabi emoyeni. Ngonakele kabi nje. Askisi ngiyaxolisa umuntu omdala ngizwa vele le ndaba ibhlungu kakhulu because of yasho ukuthi ingane yakho ithandana nomuntu wakho ubaba sekhaya kusho ukuthi stepfather. Noma bengasuka ubaba wakhe engamzali wamkhulisa lo mntwana amthole emncane na 2 years eshiyo ubaba wakhe. And then akhona wrong because of umuntu wakho. Yebo, wrong usechitha umshado wami kanjani? Simkhulisa simthatha njengengane endlini. Yilento engicasulayo nje mina. So wena mama kahle ufuna ukuthi iJosie Bioscope today sikwenzeleni imusic yase yarasa. Sorry guys. Hey, holla pina. Arithine guys. Ayibo. Utla. Holo. So ntho ke batlang o e botsa ke hore wena hantlantle o batla Josie nengane encane engiyizalayo. Sebayathandana umjolo phela. Everything is in order, guys. Oh my gosh! Oh my gosh! Baba kwanti uye lo baba sendlini. Okay.
Sozana abantu kwenze njani? Motho o moholo le kae? Teng le kae? Re teng papa. Angitsho uthandana nomntwana. Angitsho uthandana nomntwana. Yiko ngilanda abantu ukuthi ngoba wena uthandana nomntwana ngithi. Yiko ngizela. Ngifuna umntwana wethu lo simkhulisayo omise esikolweni. Wayolala umntwana. Mama please leska mama no leska lwana. Hey. You. My brother, aliyani mpama leya. Yiko ngizela. Ngifuna umntwana wethu lo simkhulisayo omise esikolweni. Wayolala umntwana. Mama please leska mama no leska lwana. Askiz. Wayolala nomntwana. Wayolala nomntwana. Ngithi wayolala Mama wo. Indaba yakho le. Wayolala nomntwana. Mama Thosa. Mama kuba Abantwana bosibongile ukuthi wena uplease nomntwana. Angithandani nengane wena. Hawu. Okay, ntate mamela he. Okay. Motho moholo ke kopa re bua. Okay ntate. Okay, rona re batho ba Jozi Bioscope ne. Jwale ntate o buang le ena mona ke Lady Blue. Jwale ntate nna ke concern hobane mama go ngolletse and ha re ngolletse jalo o wena. Okay motho moholo. O wena o robala le ngwana hae. A ke go stepfather sa ngwana hae ntate. E ka ba ke nnete ntho ntate wena o ya lala na nomntana ka mama na. Ai, e wa se nnete ka bana ka se godisi ngwana ke fetsa go godisa ngwana ke robale le ena ke robala bya le ngwana. Jwale pa e o etsang no ke eng ya go robala le ena mara mo hodisitse. E wa ke tse a mmitse yena ngwana a tlo ibua taba eo ka bana. Uzophiyana phambi kwakhe. Angithi uyazi ukuthi uzophiyana phambi kwakhe. Angithi uyazi ukuthi wena ulala naye. Bayasho nabo sibongile ukuthi la nomntwana wena. Jwale Labo sibongile labo bayongena kuphi indabeni zomuzi wethu. Basikhathanisa re wabo sibongile babo. Ntate o sho hore sentsane o hopola motho moholo ho robala le ena ka pa jwa hobane mohlomong o thotse no apia. Mohlomong e tloa e senkile kelello hanyane o sho o ntse o hopola ha wa robala le ena sa mannete. Ke gopola hantle fela ke robale le ngwana. Why okay mangaba ulana naye why wena ukwazi umthengele i4 yini lento le yabo le phone le iPhone ye 14000 why le durayo Jowe. iPhone uthi ngithenga imobi set why Dala lo umthengele ingane izinto. icontent yenzayo why makakhona umntana sipheki la ekhaya Ntate jwale le lapisa mama wena le. umntana thina sidla ama take away angeke Jwale ntate nna ntho ke batlang ho tseba motho moholo o nna le hore a ska ja mara wena le ngwana hae le je di take away mara o re wena ha utlwane le ngwana hae. imoto ya start yaphuma kuyo McDonald's kuyo Shit. Wait. Need to share something online. ndosi mina funa ngidle ipapa nekhabishi angeke ngifuzo ngitshela namhlanje ukuthi kwenzakalani Ntate jwale wa thuthumela o thuthumetswa ke hore mama o tle le di camera o thuthumetswa ke ho expose mesebetsi ya hao e mebe o e etsang. No, a ke re no go ntlela le batho nna ke tla reng ya no ga tlong a thusa ka ntho e ke sa etsebeng tsa gore Ke yona o thuthumetsang di camera papa ne. Because of ke a bona hore wa shake ke batla bua maka motswadi wa bona o tshwere le class wa thuthumela ke re le molomo. wa tseba o rentseng wa tseba o tsang ngwana o Ntate jwale o re wena hantle kwatisa ditaba tse tsa nkwatisa ditaba tse kwatisa makwenze njani ya ka botlhoko wa itse wa nkwatisa o tlo a thusa ka dintho ke sa di tsebeng ya no ai man ai na a ke tsole le ba Okay. My brother, you didn't sleep with the child. Mara, why are you shaking? You. My brother is shy. Ntate ke kopa botsa something motho molane o wena ha o hutlwane le bana jwale ke lebaka la eng mama yena a robala ka tlala a sa je ho sa phewe mara wena le ngwana le ya di take away ke ngotlo mo rata ka tsela eo o mo fa lerato la ho wena o khone o tswa le ngwana le step daughter sa hao mara mama a sa je bothata e tlwaeleng why o lapisa mama mara o make sure step daughter sa o sa je ka mo lapisa ngiyaglamisa kahle nje senze ngiphethwe na high blood indaba yakho khana manje ngihamba eclinic ngiphethwe high blood indaba yakho ngithengela ifone le durayo wawifonele ingane yakho izeke mama le papa lona ka re wa itse le tloetsa tabete mama ngwana ha o re tlo mthola kae o kae mtho ya makuleni o tswila o itse ke motho moholo a ke tsebe re tlo mthola jwang re ka mthola jwang na o na le airtime na le wena motswadi check ukuthi mina yeah please yafonela le ngane yakho awuthule mami ke kopa o kene ko loudspeaker please angenzi lutho ke kopa motho moholo re thuleng hanyane please tshela mfuthu mina angenzi lutho ke kopa re thuleng ke yo ya ringa ebile Tumi kunjani Ngiyaphila mama unjani? ngicela usheshe uze la ekhaya ngiyacela mntanami fast Ngizoyenzani mama? ngicela uze la ekhaya uzobona ukuthi uzoyenzani la ekhaya Okay, ngicela ungiphi 2 minutes ngiyavela fast manje. ngicela uze anginalanga lonke Okay mama.
Okay mama. So guys, hey re founetseng Tumile ho ikutlwetse go itse ke ngwana mama o watla o mo tseleng. So motho o moholo Tumi ke nana re ke yena se so sa taba e. O tla re jwetsa hantlante gore bothata ba hae ke eng. O tla re jwetsa. Tlhalosa. Kawane nna taba ya ibuang a ke tsebe taba ya hae. Lizophuma iqiniso namhlanje wena mntanami lizophuma uyayazi lento engikhuluma naye wazi kahle nakho eseyikha nje manje ushekiswa yini uyazi ukuthi iqiniso lona uyalazi ukuthi kwenzakalani Motho o moholo shake. Ulaka ungimangela ulaka. uyazi uTumi Mina njalo nje ufuna ungakhuza ngento engayazi. Hawu cha. angeke uzubona umntanami mbone sekawumfazi manje okahle kahle boyikhulisa ukuthi ufuna abe umfazi wakho Ntate no mo hodisa ngwana o boitshebeletse fela wa tseba keng. No. La mo sofnisha ha hola. Mpakela officer man. Mpakela officer wathi ke. nalo Tuma khona ngasesi Hayi mama sithembeni ukuthi nje uyeza. nangu yes nangu Oh. Yeah, now. Painful sore throat? Try Vicks Vapor Lozenges Extra Strong with 3 times menthol. Feel the right. Hayi mama sithembeni ukuthi nje uyeza. nangu yes nangu Oh. Yeah, now. Ke yena Tumile kae? Ha o sa le montle ka lephondo. Thank you. Nice. So ha Tumi, gona re batho ba tshotse bicycle, okay? Tumi ke tlo o kopa ka hlompho le boikokobetso, okay? Ke tlo o kopa because of no wa bona re msebetsing. Ke kopa o re jwetse nnete. Tumi, ke batla o re jwetse nnete ne? Okay my sis. Re go botsa. O etsang wena le ntate? Ngaba ka Let's next. angeke Tumi wena ujola nalo baba lo wena Tumi ujola nalo baba lo Mama angijoli nalo baba lo. lo baba wena Angijoli naye. uzomshayisa Angijoli naye. Angijoli. Oh mama uyenzani naye uyathandana naye? Letsa. Mr. Father Sam like ungenzela yonke. Jela highly stepfather sa ha ho tla jwang ho wena le yena le reke di take away mara mama asaje yena. Why? Le ratela Monna hae ha butse monna. A botsise wena uyahamba emakhaya wena Tumi usile wena Tumi wena Ngihamba nyakuphi? emakhaya Angindawo. oya mahayeng. Angindawo. Ha o ha o indawo ke ntlu ya mme wa hao moso mo jwetsa ntho jwang. angeke ahlale lona Bese menye emakhaya ucabanga ukuthi kwenzakalani? Mama wo. Tumile Mama wo. Mama wo. Wo. Lovers. uthini nana ikhitoza yayisathini No stepfather sa. yebo nawe jadini Nawe engifunayo angithi uyahluleka njengomzali. Angithi yahluleka njengomzali. Siyathandana ke. Tumi akungitshele something inkinga yakho yini? Uphila kanjani utshela mama yakho ukuthi uyathandana naye? Athi kwenzakala baba yini inkinga yakho? Inkinga ukuthi naye unezakhe. Wena udla inkukhu namaqanda wayo. Kanjani? Maka Tumi ntse di dietsa mama ke kopa uthu. ngitsho na Tumi uyisifebe mntana dini uzungale Uvuma isibebe mama nawe uyisibebe phuseka. yezwa Ntse wena dietsang. Hayi wena mana, wena. Igwe. Maka Tumi ntse di dietsang mama ke kopa uthu. ngitsho na Tumi uyisifebe mntana dini uzungale Uvuma isibebe mama nawe uyisibebe phuseka. yezwa Maka ntse wena dietsang. Lovers ke kopa letseng wa itse keng mama akwa kae metsi guys la bona ntse di dietsang mara hai man ke kopa le feng mama metsi lovers ke kopa le feng mama metsi mama guys ha re metseng so Mr. Jones can you please sorry what's baking o tlo re bora ne ke msebetsi mara ke batla bua ntho tse so o tlo re bora tlwella ntho tse di etsang ausi ke kopa tlwella ntho tse di etsang omnyane mara o tswile tseleng o ska mpora o bone gore ntho tse di etsala eng ane o tlo jwetsa gore wa ifentisa teng motho mola ka etsang ntho tse so hai man sorry Lovers mama wazo mina ngazuthelwa phi umuntu mfana asenze sona lo mthele so hlisa metsi lovers re tletsang jwang o ntate mdimo mami yetsa so lovers mo sifahlong sa please mama baba yabona kodwa into enisenzayo maka labona ntho tse le di etsang batho ba baholo re le etsa eng le shebile no mama le mokentse ko situationeng e feng
Amar le yena ke no pele o bohloko e kae kutlwe le bohloko e kae la bona re letsa no tshwantse ba bona re dilele eng Mr. Jones like I'm worried now can you please give lovers your cell phone so that we can call an ambulance because of this is too much like I cannot like wait again ke go boss next time o tloletsa ntho tse so wa motshwara mara o robala le ngwana hae ha o bile di dihlong ntho tse ntinang ke tsona ntho tse nketsang so like no stop that lovers ke go pa phone le ambulance please Mama na batse ba ke eng Mami ke go paretseng so wait a ke tsebe lo mara at least pelo ha e sentsane yetsa hey asba ke eng guys ke go pangwetsa sa Mami motho moholo tate mdimo wena le nna ke ba sa itse dintho tse nka ba entse eng ke ba sa itse dintho tsa di tse feng tsa wena go ba le ngwana hae no tloletsa ntse jalo motho mona ha di right mara nna sente ke tsebe yang no tloletsa ntse di jalo Ouch. It's a cavity. But I have a good brushing routine. Switch to Oral-B Electric with Oral-B Paste and change your routine. Wena hantle so tshonga ga temsadi wa etse jwang ene ntho bohloko di camera di o shebile motho moholo o tsenela go fela o choose ngwana msadi wa hao wa ke tsebe lwena ntse di etsang o sa di tshwanele o bo file le phondo le o le bo fetse stepfather sa hao hanga be fela o attend ntho tsa o tsa bophelo o busy wena le stepfather tlojo tsa mwa o enjoy ntate man wait king ke kopa wait king guys ke a tshepa go la bona gore mama ho etsa halang ka yena ke a tseba wait king ke tla lefa feedback ko episode e nngwe ke le jwetsong ho etsa hetseng ka mama ho tsamaela jwang because of la bona ra thaba motsosa ha tso ha etse next ke a kopa le lona mahaeng mo ha ibe la tseba le di situation tse so ke kopa ntse so le di tlwelle because of le re kena ko danger le ska le balang go follow ke a le ratla le next episode yes baby no fana we are cooking and ngwana ngakokela ko kwa masapi yazimfana mwathi mfana yazi nethemba ngine ho akula kozolifezekisa yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke mara mfana if you keep on working hard mfana izofezeka iphupho lakho impumelelo yakho boy